азиз, апа ва хӯракҳои ширини ман, модарони бениҳоят меҳрубон. Ҳама каса хуш омадем ба канали мо. Умедворам ки сеҳат саломат ҳастен. Рӯза видеои худмона бошад. Сар мекунем ай тарзи тайёр кардани бручкаҳои воздушни мулоимак бо лаззат. маҳсулотҳое ки ба мо лозим мешавад дар рӯи экранҳои шумо нависта мондум ва барои осонфаҳму соддафаҳм шиданаш боз як бор дигар номбар мекунем. чӣ хеле ки дидем дар рӯи экран грамм қатӣ нависагим, ҳозир бо стакану қошуқ қатӣ барои шумо гуфта мегзарам. ба мо лозим мешавад 1 стакан шир 250 мг мешавад. бо ҳамон стакан тонкати 1 та об мегирем. ҳам шир ҳам об. шир гармак бояд бошад. баъд 1 қошуқ дрожж ҳамроҳ мекунем. намак меандозем, камтарак ним қошуқча намак меандозем. баъдан анам хеле якҷоя мекунем ҳамаша. баъди ӯ боша камтарак орд ҳамроҳ мекунем. ранги чагалдак мешӯрем духтаро. анам хеле бисёри занҳои мо медонанд. анам тари мулоимак мешӯрем. даҳанша маҳкам мекунем, мемонем ҳамо хаф мекунам, мераса. баъди ӯ боша баъди ки расидак мо мегирем руған меандозем. ман 1 қошуқ руғани чӣ андохтагиум, масла, сливични масла андохтагиум. баъд ним пиёла руған андохтагиум. шумо метавонед просто руған бидозен. ман амхе андохтам, не ки андозенам тавсия метиём, барое ки маззаша хушрӯ мекуна, ба мазза ҳаг мекуна. баъди анами хамири систа ки мо хаф када расиданаш, анамо руғана меандозем. 1 пиёла шакар меандозем. 1 дона тухма зардию сафедиш кати, 1 дона тухми дигар аст, сафедиша меандозем. зардиша болои бручкода мемолем. баъд ҳамаша хушрӯ якҷоя када, баъд як зуволаи на сахту на мулоим мегирем, то ин ки да даст начаспа, кулула карда бутонем. шаба мемонем ки бираса духтаро. ба муддати 1 соат мемонем мераса. ина даиҷа чӣ хеле ки дидестен, якум хамире ки мо шӯридем, дурож, шир, об, оби гарм, шири гарм, дрож, 1 қошуқ дрож андохтем. анам хел хаф када меброяд. даиҷа боша мо андохтем руған андохтем. баъд чӣ хеле ки гуфтам 1 қошуқ сливични масла буд. даиҷа боша шакара ҳамроҳ мекунем. ҳамаи ҳамин маҳсулотҳои худмона хушрӯак якҷоя мекунем ки аму шакар об шавад. баъд духтаро метавонед шумо даиҷа ванилин андозен. ман намеандозам, наандохтум, барои чи ки ман ҳамин маззаи булочкаи хича дӯст медорам. вақте ки ванилин андохтум, маззаи пирог мекунад. ҳамаи чи маззаи худаш қатӣ ба маззаи фикр мекунам. барои ҳамин ман даиҷа ванилин ҳамроҳ накардам, барое ки мехостум ки маззаи ҳамин булочкаи худаш бикунад. агар нафаре ки дӯст медорен, метавонен ки ҳаминҷода ванилин истифода барен. ина чӣ хеле ки диден, ҳамаи ҳам маҳсулотҳое ки дар рӯи экран нависта монда будам. 1 дона тухма ҳам зардиш ҳам сафедиш, 1 дона тухми дигар фақат сафедиш, зардиша мемонем барои болои булочкаҳо молидан. анам хеле ки якҷоя кардем. шакари мо ки ҳал шидак дадри хамир. анам хеле ку мегирем. анамо орда андохта 1 зуволаи на сахту на суст, ами хеле ки даст монда начаспада. хаяку и хамири мо ки ширинай мечаспаю, ба ҳар ҳоле сахти бад накунед. сахти бад кунед хеле хушрӯ воздушне намешавад. ҳазор раҳмати калон духтаро барои дастгириё, барои гапакое ки хушрӯе ки менависен. ай ҳамаи шумо зиёд миннатдорам. ҳамаи шуморо хосаи бараваллоҳ дӯст медорам. чӣ хеле ки шуморо дар комментариҳо мегӯям апаҷон мо шуморо дӯст медорем. бо зиёде аз комментариҳо буд ки апаҷон куҷо шудем, ягон бор шумо влог дер намепартофтен, чӣ шуд ки қадер влог партофтен. духтаро камтара корум зиёдтар шудагия. ай ҳамун сабаб ба фикрам дар 1 ҳафта дигар якборӣ влог мепартом, барое ки камтар кор дорум, корум зиёдтар шудагия. чӣ хеле мактаби кӯдако сар шудагия. ай паси тарбияи фарзандо, ай паси хониши фарзандо вай проверка кардан дар кор, дарсошона ва ҳамхалӣ. барои ҳамин камтар корум зиёдтара. ай ҳамин сабаб
دیرتر ولوگ موندم، لیکن به فکرم که دیگه هر روزای یک شنبه ممکن پرتم. توش نشه نمیدونم، یگان خیلی وعده هم داده نمیتونم. خیلی دیگه چه خیلی دیدین خمیری ما هم خیلی رسیده، پیچونده موندم. دیدستین که نه خمیری سختی بده نه سستی بد. بعد خمیر شوریدن در درون همون کاسمون یگان قاشق روغن میاندازیم. بعد الان خیلی خمیر خوشرو و کلوله کده در دروش میمونیم. خیلی میرسه خوشرو میشود خمیری ما. در اینجا باشه چه خیلی که دیدستین زولاچه کدیستم. اینم خیلی کلوله میکنم میمونم. میسته دم میگیره. بعدی که یک نیم ساعت ایستاده بعد میگیرم میپزم شد چقدر درنش وزدوش نمیبیه. اگر که شما هم خیلی بلوچکه را دم داده اگر که پزین بلوچکه چقدر وزدوش نیخش رو میبیه خیلی درنش چی نمیشوه. چی میگن دیلا بسته میگن یا که اینم خیلی بزیب نمیبیه دروش وزدوش نمیبیه. نه چه خیلی که دیدستین کلچه که دیستم شه دستونا روغن کنید و دستون نمیچسبم خیلی شریکچه خوش رو که کلوله هک میبرویه. اینم خیلی دخترو هزار رحمتی کلان همتون ده یه بار دیگر برای دستگیری ها برای که قدر مرا دوست میدارین. ما هم شما را خیلی دوست میدارم. ویدیوهای مرا انتظار میشوین میدونم. در کامنتاری ها امی چند روز اخیر در هر ویدیو هم کامنتاری ها آمده است که اپا جا ما شما را دوست میداریم. اینقدر دیر ولوگ نپرتویم ما شما را یاد میکنیم. هزار رحمتی کلان اپا خواهر جانوی من. رحمت که مرا دوست میدارین مرا اجداد میکنین باور کنین به حد کارم بسیار میشوه. اینکده همین برای شما میخیزم با ویدیو میکنم. این خیلی نگاه نمیکنم که کارم بسیاره یا کمه. می کوشش میکنم که اقلا در یک هفته یک بار برای شما یکان ویدیو پرتم که بسیاری بعد ما انتظار نشوین. بعد دوستانی عزیز ما کدامی که به پادپیسات ویدیو را تماشا میکنین اگر که امکانیتش باشه پادپیسات کنین بیاد خرسان میشم. برای که میبینم که کوششای منم به نتیجه نمیمونه خرسان میشم با که خیلی در حقیقت امی اپا و خواهرجانوی من مرا اجداد میکنن ویدیوهای مرا اجداد میکنن. برای همین خیلی با دستگیری میشوه اشمو. اینم کاری که مقصد ما میکنیم اینم پختپزای نوار میکنیم وقت در کاره برای نمی نوار کردن هم خیلی برای شما میکنیم امی کارا را. شما میتونید که پروستا با یا لایک و کامنتاری و پادپیسات زایختون ما را خرسان کنید. ما هم کوشش میکنیم نوار میکنیم پختپز میکنیم تا اینکه یه دیلا به دست بیاریم یک کس خرسان کده بتونیم. شما پروستا میتونید که در یک سکند دیلی مرا خرسان کنین لایک کامنتاری و پادپیسات تمام دستگیری میشوه. بخیر آدم خرسان میشه با وقتی ویدیوش دستگیری شوه. اینم خیلی دوستان عزیزی من در اینجا باشه دم گرفتک امی خمیری ما. بعد در زرده تخمی یک قاشق شیر انداختم یک جویا کردم در روی بلوچکه ما هم خیلی مولیدم. بعد بالاش ده مک کردم. بعد دیوم ریسش ده کنجید کدگیم وایشه خیلی نوار نکردم کنجید کردگیره تیار شدگیش نشان دادگیم. تخم مولیدن و چیشه نموندم برای که ویدیو درازی بعد میشوه. نمی چیزایی که مقصد نشان دادم خیال میکنم که کفایه است برای شما که یاد بگیرین. کدامی که میتونه تیار کرده هزار رحمتی کلان شما دارم که هم میتونین گفتنی بودم که هم پختپزا را میتونین زیادی از زنهای ما هم تماشا میکنین هم ویدیوهای ما را دستگیری میکنین لایک و پادپیسات میکنین. هزار رحمتی کلان شما دارم. میدونین که خیلی همه ویدیوهای ما یگان نیتی بد نداره. فقط مقصد و نیتی ما همه که دخترکایی که نمیتونن زنهای ما یگان نفری باشه که نمیتونه ای ویدیوهای ما برای خودشون یه چیزا که رم که میگیرن امو برای ما بسنده. خلاصه ای همه تا می ندارم دوستانی عزیزی من. با همین ویدیو این روزای ما با آخر میرسم. در پناه خدا باشین هر که جایی که باشین صحت و سلامت باشین.
خدا کنه که همیشه خوشحال و تندرست و یک زندگی آرام و تنج و آسوده داشته باشین. نیتی ما، آرزوی ما، دعای ما همه وقت برای شما همیه که دوستانی بهترین ما همیشه شما هر که جای باشین تنصیحت باشین، خرسند باشین، همیشه در یاد خداوند باشین. فقط دعا را فراموش نکنین در حق ما. خیر دوستان عزیز، در پناه خدا باشین.